Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Kahil Farmers Union na Southwest Kasil mentaha ka Lipotric Urisau kilalet banya kendu ya ka menteri katanat kamrep kamriang kajila ka Dr. Emprin halor kimat jengki nongrep kati ka district. Ya ketika kenhun la yalam da Presiden ke Central Body uba Commander Shangpliang bat uba Alphanbert Carson Tiu Secretary haringkat berkirkot Kahil Farmers Union Southwest Kasil District. Na kaliang Presiden Kahil Farmers Union Southwest Kasil uba penhun lang yaw pnyaw uyatho kaseng nongrep na Southwest kawan pensngaw siya ka menteri hakish pautuli kiman kum ka office penroy jong ka jaka penroy yaki knyang ban penbiang yaki warehouse haki jaka paper ha district. Kum ha Mawkyrwat plangkinshi tenai shingi maulain mau thaupda mau saw rang blang kamariam ban penbiang yaki swatch trellis yaki saw hajar teligi ying ha Southwest Kasil District. Kajing pelang haga than plangkinshi than chnong manan mau saw mau thong mau ram ha mau dikau barkathan mau ram. Ban maramot kerki yaka mau ram sha mau kerwang robwe mau kyrpad sha robwe mau le bat shnai yaka robwe ka bathamai ka penyaso yaka mau kyrpad sha mau blang. Kajing iarap jongpi hagabaya day bagi nongrep ki basyakta akisnem arhajar arpuar ki jingjia basngosi jong kamariang ki basak lem jingsiu da kaba pensyong nongrem hagani ke shiti harum. Ki nomba ban penbiangi ke sembah ki nongrem ki belasdang ban rep sojau ha Southwest Kas Hills ke Ilaka Hills ban pelong ye ke jingpuli ke babnya halor ke jingpen mi duna yu sojau baru ban penbiang ke sembah ki babha bat ubeskot yatu Presiden. Kasang jong ade bonhon borlang yaw pneu ngabat kum Presiden jong ka HFU Mawkyrwat district yang dakasngi nglayo banwan kendu ban ka minister halor kimat ye ka ba nikwa ban ba in iarap ya ki rensan biskot ki ba don kam ki thain sliang jong ka Southwest Kasil district nang tang la bu de kimat ya ka ba in iarap halor ban ai ki sembai sing nang ta ngabu de kamat ke ba in iarap ban sna ban repair no kirki ya ka robwe ki bron ceki thain riwar namar kinorep jongi ki jenjar palat ya ke ban ket ban ba ekimar te nakaliang jong i minister ni sukman ba ila yo ban kran bat ila jubab bat ila khot day ki officer ya ke bagi officer kin la ek bedan kam kin pet bini aba day bakini ki kam te hakka be day ro bat ka jing sa teng jong ka jing bomyo jong kinang rem ya ka day bat ka jing chap pen jon house nam arjar puar te i madam emperin ila ong ba in sa tha ya i DC ba in sa pet bha bat le ek bedan kam habe day bakane te don ro kiwe kimat ya ke banging labu ha kmat jong i minister te minister ila ong ba in sa ilap tha i department ba kin don ka meeting ya ke ba in yo banyak kran halor kiniki mat ya ke bakin pej benya bat in iarap ikinore pijongi te ila ong ro ba in saya don meeting biang ha ka teyo benikong jo disembat na benta banyak kran halor kiniki kimat